Ketukat Nisngi hadirin ke Jingyok Kurup ki pulat ke Anti-Narcotics Task Force ANTF East Khasi Hills District yaki yaba tablets na kawai ke hotel ke padan halapalang kabala tip kum ke City Palace Inn kabala shimwai da wai ubari ubala itu kerteng ke Urana Ahmad na kaliang ke KSU Ranikor Circle kala pensyai ba uniu bar jala uday ubanakari Bangladesh. Haba pensyai yakani syakilat pathai kubor hakan nok pais ngi jong ke pratarik nailur arja arpusan Hasilong Press Club Usamla Marconi Thongni Presiden Ulaong Baurana Ahmad udai ubadan kiti hakini ki kam menta la bun senam da ka bapen pau baudai ubasong kurim haranikor nalor kata ulapan pau ka jing sngongo yaki pulet ki bratrai bor ba ban lap yaki kam be anjong u bat kentu baki dei ban yale kat bala ban kem no yau ne ubari kapai dei ka jing kem drugs unte po hotel ka City Palace Inn paha po lapalang ba lasimwai way kan muslim dari Rana Ahmad kalian juni keseng ni aslam bagi kabutin ro yang beriu dari Rana Ahmad ubadai nong syam jangka Bangladesh te kai ba kalian juni Rana Bangladesh kesin ke Bangkok ke ba ngat hakini kis nanta drugs hakini kay bagi ekran bikin ususnya mete por raja para Shongka marbi Shongka ki cepen beri karo ilasakan mete por Delhi Shongjil mete Shongjil por Kolkata menta hampir ulong wai hotel kunjung ni penyan ki hotel berkat ka hidro nak kalian kini keseng di Ajiro ka ANTF kepala singkia kali pa apartment kali men santarik minta ya kali kejing drop tu te nak liang ni keseng ni so manwan kami semak minta dan percaya ba uni Rana Ahmad uni nong substan jong Bangladesh ba Shongka wan Shongka ante popora jong karani ko apo kesinong raja para kabangite mulai luadon ro ikai beladon ro kiwi ikut Islam belayo nong substan jong kari India te gani kalong kaba ismulungo ba keyboard stick jong ka Southwest Group Anisha itit pa ini bawli nong substan jong kampama te mintet panak yang ni keseng kuno yo ban yo ikut Islam ban yo kahok ban tebut kiwi betan te nasliang jungi keseng miso ban ketu ya keyboard distrik lani mentak ya pasokar ba ya kum kini ba kibawan na po Bangladesh kini ban simkia ba kadon no kucing report na kalian ini keseng parabor kamdai tamu ni marwai ba usyokan te po area juni porani ko kita kiwi taruh ni kicubi bagi kai drop tamba kiladon teng ki bala sakem kiwi kiba na kalian ki biasa kilakem haden ba ki IT kulit te ki sem lalap ba yaitu drops te wa perbakan rahim te kelak itu te gini de ki adam lain kai karbon ke ba nitip na kalian sini keseng te tinda menin nilai ke kubor terang lawan ni semua nanti akan tentu ban singkia batuan yauni Rana Ahmad ya baik waskem itu sedang juga paham itu paham ibu ba ya ketu keseng ba nak kalian jongi hidden kejing ede yang san te nomor ketuka lok jenguru kedeka kiti marak areng te ki ba nak kalian itu dan jeng ede mahim ingin ngintip poi perkat ba udon mentaba ban ya hidrok te bani itu te nak kalian jongi kai ba parabor ni jupudin kai ba uyang lu long kadon lang de ketuka lokaro ba nasional te ko area district ini te nak kalian jongi keseng kai kamdai bangi chama ko ya ka bay de ni Rana Ahmad nak kalian jongi keseng ni la julek yang asemro kaba kadon kejing etungko kiwi bentar nomor kejing le bahe jong ni tapi keba lak juni keba ni yo jengtip na kinong susnong te ko raja para
kaba kila ya tu kaba kila kali ba deru wei na prengki gang ante po bangla ba wilayah Citep ba usaha ante po kam cengai na po Senamdon district po bangla kaba wilayah Citep na kaliang ni seng aden bagi lawat Citep ya lor ni karena te kita ba kajing long gang ju ante po bangla seniru long le unju takaba ini bor nanti apa kayak area kelem-kelem lihat bahaya gitu. Jadi kita ini kayak cuma keseng apa kita lagi ipek apa ini kapor bagi kita yang cuma adil bagi orang kita boleh nak penglah suan sokam tu bersyukur sebentar penglah na program tu bawa sokam teh program tinggi lale nanti yang bagi kita kalau dalam kejengnya kelas yang jungi bagi yang susnong nanti po Raja Perang. Jadi kebal kalian sini hadir bangilap, lekran nilap kalau ada itu kalau ada kiwi kalau istilah balayo na po distrik Sarwas kesini. Nah kalian sini long baruan namta baruan petip kum kinong susnong jong kacala jadi petip. Nomor ula semua yang te po lapalang kum kador bar sunong lapalang kaptip yang di baude na po panglang. Nrena kalian sini kumni barjam senong nitip kendo dei na po Bangladesh te kumno gila don tip I baula ayo ginamur baula tit hotel ani to bangin perdekat bawa shuai to hotel te kita ai na kalian ni kaseng ni ba ban kai ba kajala ni katip barki bor district ro ki batip ba kini ban tuat mador ba minister mador ni brio dei bersupply lang tu ba kai ba kajing insting ni na kalian ki bor district mane kasukar namta ban ayu kini ki brio ki ba na ki wei pat kiri ki banwan le kini kum kini ki kam te kalong kai ki jingma pa ken ada ni shuai lak ni shuai free banian banian Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya